بۆچی ئەف سەرژمێریە هەندە گرنگە بۆچی ڕۆژێن 16 و 19 تیمێن سەرژمێریە بژمێر هاتن ماڵمالگەڕیان و داتا تۆمارکردن لەسەر خێزانە ئەگەر هوسای گرنگیە سبەهی و دۆزبە چییە بگشتی ڕێکاردێت چاوابن و بوچی بەشێکی وڵاتیان سنوورە پارێزگەها دووهۆکێ ئامادە نەبوونە دەرگێت ماڵێت خوڤەکەن یانژی بڕاستی و درستی بەرسەوە پرسیارێن بژمێرە بدەن وەکی هەوادیت پارێزەرێکژی دەبێژیتن ئەو کەسێن کو هاری کاریا بژمێرە نەکری یانژی بەرسڤێن ڕاست و درست نەداین سزایانی یاسایی بووان هەنە بگرانی و حتا 7 ساڵانژی ممکنە کەسێک جوان ئەvێن و ئامادە نەبوویە بەرسەوە بڕاستی و درستی بداتن بهێتە سزادان و زیندانکردن بگشتی لەسەر vê mijarê ji hêjayê Macid Seyîd Salih cêgirê parêzgarê Duhokê dipirsim. Hêjayê Macid tu bi xêratiye Kurdistan 24 16 û 19 prose ya qunaxayekê ya serjimêriye bizanim li Sinûrê parêzgeha Duhokê bigiştî çawa bû çi astangî hatine pêş. سپاس سیمان خان اف دم هواجی باش اواش هجی گوتنه یکو دمکی دریجه آماده کاری تنه کرن سر آست عراق و هرم کردستان کل هرم کردستان جلجنه که بلند هیا سرکاتیا برئیس وزیر پلان دانه دی سال هر پارێزگاه که برئیس پارێزگاه سرپرشتیا و لجنه بلند کتن آماده کاری هاتی نکرن چپه نویتن قناهایی که او رقم کرن آنجی ترقیم حصر و ترقیم و قناه دوی دیسا جماردن آن ناف نویسین تاراده که مال گریان و سردان مالا کرن و تاراده که یعنی قراغ دوی اوشی پترش ریجه که باش دهو که پریوت شویه سهرای او آلنگاری آستانگت که چی بود صباحی که روژا 2011 ده قراغ 3 دست بید کتن که دیسا او بجمیر که جمارانش پترش 4600 کسای السنور پارزگاه ها دهو که دل مالا گرهنو دیسا ده او قناغاسیه و که هر مالا که بزانن چند کس دانه و کینه چند نیرن چند مینه همی او بیزانینه دهنه کم کنن توی فرمه ده اکید قناغا پشتی ویجی پشتی اینگه یعنی پشتی روژا 21 و 22 دست بکرده کوشی کردن و بیزانینه بو هنده که انجام به نزانین هجای ماجد حتی چند اویه که راسته که هندک مال لسنور پارێزگەها دووهۆکێ نە ئامادە نەدەرگێت ماڵێت خوڤەکەن ئامادە نەبوونە هەلبەت و بەرسەوە پرسیارە ڕاستی و درستی نەدایە ئایا ئەف سزایên ku hatiye behezkirin ji layê vî parêzeriye bû Kurdistan 24 axaftî mumkin e heta 7 sala zîndan bû kesekî bihête diyarkirin û dan ew kesek ku zaniyarî rast û dirist nedayn ev e rast e کو هر بریاره که بهت دانه اما بریاره یعنی بریاره سرزمینی کنه سر آست عراق و هرم کردستان لازم بهت کنه چه نمیتونه اوه یعنی سرپیچش وی بریاره بکتن ریپری سزایت یاسایی بیتن و اکید جی اف پارێزەرە وەکو شلای یاسایی و اف بابت بحث کرد آجی شروع کرد دو رنگ وکو پیدوی تراده که خلق یعنی وی بابتی نگهشت بید گرنگی وی بابتی چه نوید ام بابتا که نشتمانیه بابتا که گلک گرنگه ام وصل قلم نکو همی هل بچارتن آجی رنگ گرنگ تر بیتن چکو سرجمری بنمای ریک خستنا آنجیک بنمای داران پلانه هر پلانه که بید چه پلانه آبوری بیتن آنجا هر پلانک امنی بیتن هر پلانک بی یا جی بومه و که هری با کردستان دیسا ورگرتنا ریجا یا دهات عراق بیتن و که حصه آنجا و که بهره خلاص از قلت ما رنگ هندک حالت هبن بس اما حالتن یعنی نباید دیار ده چند حالت که هبن از بارم خلق پارێزگەها دووهۆکێ و ئیدارە پارێزگەها دووهۆکێ و دەمودەستگای حکومەتە هەرێمە کوردستانê بۆ van جۆرە بڕیاراش gelek cihêdîtir pêgîrtirin û dê pêgîr bin hevekî min gotiye rengir destpêkê haletê tosa hebin bes ez bar kem dê gelek asayî û rengekî rêkopêk ev prose hêjayê Macid cenabê hewa dizanîtin yani gelek hejmara herî zêde em ji şên bijîn pişka şêr یا ئاوەرەیان و ژلایەکێ دی پەنابەران لە سنوورێ پارێزگەها دووهۆکێنە بە تایبەتی بۆ ئاوەرێن خوارو ناوەڕاستە عێراقی ناوچەین مادەیا 140 دەشتانەینەوە بگشتی ئەم بێژین
ئەڤروکە ڕۆژە دماهەیە بووە ئەگەر کەسێکی شانس هەبیتن ڤەگەڕیتن هەرچەندە ژوی لای دەبێژن گرۆپێن چەکدا ڕێگیری ڤەگەڕەوانە کردیەوەکی کەرکووکێ بوو نمونە ئەڤروکە لە پەلکانە بزانم بۆ vê پرۆسەیە چەند خەڵک ڤەگەڕیە بەسەر جووارێن خۆ ئایا هیچ ئاستەنگی بوو ڤەگەڕەوان هاتینە پێش ئەو گشتی چاستانگی چ جارا بوو وان ئاوەرەیان نەهاتینە پێش یعنی ئەف خەلکەی ئازادە ڤەگەڕیت ئان نەڤەگەڕیتن و gelek cara jî ehmala hikûmeta Iraqê rengek ji renga mihawle kiriye fişarê ku em bînne ser van hawlatiya an jî van kesê aware ku em vegerîne bes çi cara em gel fişarê û gel hindê nebûyne ku em zorî xelkê vegerîne be her kesekî azad du hereke estê geştît vê formê da ew delîveye hey ku ne şerte îlo vegerîte cihê xwe yani evet aware kempa jî dihêne ser ji mêrî kirin و جهه اصلی وان آنجی جهه کو بیشن آکینجی بونه آن اصلی دهیت دستی شان کردن و اگر هبونه وانجی آنجی اگر مانه وانج دهیت دیار کرد کو اول نازحن اول در پنابرن اول نشم زبر نو سر جهو وارد خو برامون اگر جنابت و دیسا ام همی زانی کو اگر تایبتن بر کشیت امنی بر اگرت امنی نشن جاری وگر نو سر جهو وارد خو لگوری وان داتاین هری دماهیه وزارت نافخوی هرما کردستان بلاف کرین دبیجن 746,000 آوارین عراقی هرما کردستان هنه اف آوارین هنه بشکی وان جناب هواد زانیتی سنور پارێزگەها دووکێ پشکا شێر هەلبەتیال هەولێرە پایتەخت جبلی وانا ئەڤێن شنگالێ ئەم بێژین بتایبەتی دناف کمپین خدا ده هنا سرجمری کردن و تومار کردن آیا پشتی هنگی دناوین وان لسر جهن وانا هنا تومار کردن یانجی ده هر وکی لسر یدهو که هنا هجمارتن وكو يعني نوكا او كنجيل دهوكي بس سر سجلت وانت اصلي ان يتكفن دهنا تومار كردن يعني اوي خلق شنگاره بيدن دهیت تو باید که نوکه ساکن دهوکیه پارێزگەها دهوکیه بس اصلی خلکی شنگاره آنی دور برید مثل آنی بازاره که دیگه بازاره عراق آنی هرما کردستان باشه بو صباحی ایکش خالد گرینگ که افسر جمهوری اتفاق هاته کرد ما بین حکومت هرما کردستان و حکومت فدرال او که آمار آنجی احصاء 1957 ببیته بنگه اوه آماره و آمار جنوبه آمارا نه مرامت سیاسی هر وقت بیشن پشتینن تنه آمارا آنجی احصاء تنویه یعنی گشه پیدانه افروکه سرک وزیرین عراق جی گوتی تنه آرمانج گشدانه تنمیه جوه سرجمهریه لبگشتی کرد جوه پروسه گلک دترسند بیجن اگر پرسیارا نتوی جکوما پرسیارین فرمه ده هاد بیتلادان او ناه توی واتیه کو پلانه که و شرطی دی سال پشت سرجمهری هاد بیتلادان هر کسی که کارتا نشتیبانی هیا جه ورد گرنو و ده کارتا نشتیبانی دا پشت را کومه که زانیاری فایلان هنه دیار دی بیتن که تو کیش نتوی و کیش آینی که واتا بکلیکه که حکومت عراق دشت هر وقت که بخازیتن در انجام این سرجمهریه د مصلحت خدا و د ضرر هرما کردستان به تایبەتی ناوچەین ماده 140 بکار بینیتن کەواتە بڤی ڕەنگی ئەگەر ئەم بێژین بەشداریکردنا هاوڵاتیان به تایبەتی ئەم بەحسی سنوورێ پارێزگەها دهۆکێ بکەین به شێوەیەکی بەرفرە حتا چەندێ گرنگیە خۆ هەبیتن لەسەر دیارکردنا ڕێژەیە هەژاری بێکاری سبەهی بودجەیە کورسیên پەرلەمانن بودجەیە وەبەرهێنانەیە و حتا دماهیە ایمان خراب کردید بیشین مارگستی شوری سی ترسید یعنی اگه ماری پیودایی شوری سی جت ترسید گلک سر کرده هاتیه گلک اما جارایی که پشتی 57 هندی من پیزاین هین جارایی که وصل سرانسر عراق وضعه که تراده که آسایی داده سرجمهری هتا کردن 57 سرجمهری که درست هتا کردن اف سرجمهری دی همی آن خلق کردستان نخواستمه در بدر بویا آنجش انجام شورشت ایک دفعه که تحریم خلق کردستان جل رژیم ایک دفعه که بغداد یعنی سرجمهریه که گشتی نبویش برنده
مروف كرد حق ترادا كي ترجيها بيتر بس هر وكي من بلين كجي قوتي حكمته هريم كردستان ديال حكمته بغداد چندين هيفا يه دراسة في بابتيت كان يعني خالد كو دف حكمته هريم كردستان جهه شكي بونا ترادا كي او شك نهلو يعني حكمته فدرال برنده هندي جي امت بش راس كرين كو اف سرجميريا چه آرمانجت سیاسی پشتینن تنه آرمانج اوه کو اف سرجمریا بزار خلق عراق بگشتی چنده و الهرم کردستان چنده دار دو فی پلان بهتا دارشتن بود تنمیه و پیشوبرن و پیشکفتن عراق چه پی نمیتن از بارم خلق پارزگاه ها دو که یه پیگیره یعنی بلو کجی دار حالت حوصا دار کرونا دار این همین شاهدن چه گواهی بوهنده دار و گلک یه پیگیر بوده و بریارت حکمت هریم کردستان گلک جدی ورگرتینه و جیبجی کرینه چه نویتن دوباره کینه و افسر جمهوریه از بارم همی قناعت خود بیجم کش هل بجارتنات گرنگترن بوچی چونکو هر کسی که ویره بهده تو بار کرن یعنی ده سنگا هریم کردستانه و دیسا حکمت هریم کردستانه و پیگه حکمت هریم کردستانه پیگه ملتی کرد ده دیار کتش برهنده گله که گرینگه حتی رنگل آینده رنگه که دیج اتشم بیجم یعنی کرسیت هر پارزگاه کیجی او پارلمان عراقی آن با مرام کدی بهنه دستشان کرده برای گله که گرینگه افسر جمهوریت چون به سر جمهوری نه پلان تدا داننده نه کار تدا کردن کاری که رکوپک چون اوه 30 ساله مثلا حکمرانیت کردن حتی اونو که او رجع ام بیجین مثلا حكمته فدرال قناعات بينه او رجعت بيجر ما قناعات بينه برای اینکه هنا راستیه که کو جماعه خلق پریم کردستان چنده دل دو فیر ريجي آن دو فیر جماعه ام دخوزا مافت خوب کنش حكمته فدرال ماجد سيد صالح جيگري پاريزگار دهو که گلک سپاس بو حاضرية هوا